امروز 23 فеврали است و رادیو آزادی همه رودمردان محافظان وطن را با روز ارتش ملی تبریک میگوید. شعله خواجه هستم در خدمت شما. قبل از آن که به تفسیر موضوع امروز برنامه بپردازیم، به سرخط مطالب مورد نظر توجه کنید. در 25مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح تاجیکستان، امامالии раҳмон گفت که با سربازان و افسران تاجیک افتخار میکند. آیا تأخیر یک هفته‌ای در نرخ راهگیری نقلیات جمعیتی دوشنبه مشکل مسافربرها را حل خواهد کرد؟ تانگه یفتن قین. همی که یاسم کناشه و که دسم کناشه. رهایی از بحران اجتماعی و روانی یک مرکز مخصوص در ناحیه رشت به صدها زن این منطقه برای کسب آموزی و حمایت از حقوقشان کمک میکند. 3 ماه فرصتیار کرده ما هم زنای بیکارچی خانشین یاد گرفتیم دختران در اینجا حسابی من و جوان دختران زنانی مرکزی ناحیه رشت. صبح امروز эмомалии раҳмон президенти тоҷикистон дар ҷаласаи бахшида ба 25мин солгарди таъсиси нирӯҳои мусаллаҳи кишвар дар кохи борбад ширкат ва суханронӣ кард. ӯ дар баробари таъкид ба омодабошии ҷангии нирӯҳои мусаллаҳ аз нирӯву шуҷоати сарбозону афсарони тоҷик ифтихор намуд. ба ин ҷаласаи ботантана ки бо ҳунарнамоии овозхонон ба поён расид, рӯзноманигорони расонаҳои мустақилро роҳ надоданд. бархе аз иштирокчиён дар поёни нишаст бо хабарнигорони радиои озодӣ суҳбат карданд. امروز در برابر همه کارا غمخواری نسبت حیات شخصی که من در یک مدت 2 روز پیش قریب 100 نفر خدمتچیان حربی و ساختار قدرتی صاحب خانه شدند. دیدیم که زیرکی سیاسی، صداقت به خلق و وطن و ملت به همه برای ما سبق شد. و بار دیگر من خیلی گفتن در پیش معرکه بسیار مهمه شورای بینه که بین من دولت‌های همسایه میشوند بار شدور کرد که هر یک تیم پیش از ما باید افتخار کنیم از ملت خودمون حرکت کنیم در راسته بین‌المللی ملت خودمون رو آبروش با بالاتر ببریم. در طول 25 سال توسط جانبازی‌های راهبریت دولت و حکومت توسط خدمت صافدلانه و صداقتمندانه فرزندان وفادار وطن ارتش ملی ما به یکی از ارتش‌های قابل حرب، ارتش‌هایی که تجربه جنگی دارند و دارد و می‌تواند هر یک سپارش در پیش گذاشته شده را اجرا کند تبدیل یافته است. شمار نیروهای مسلح تاجیکستان و همین طور امور مربوط به تعداد آنهایی که به خدمت نظامی جلب میشوند مخفی به حساب میرود، ولی گفته میشود هر سال تا 16,000 نفر به صف ارتش ملی، نیروهای داخلی و نیروهای مرزبانی دعوت میکردند. تا به هنوز وجود بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت ارزیابی میشود. بنا به تحلیل سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در دوام 3 سال اخیر 13 حالت جنایی ثبت گردیده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده در 9 حالت با مرگ سربازان انجامید. رو می‌آوریم به موضوعات دیگر. آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان شوکر خولداروف مسئول بخشیدن و تنظیم رسم و آیین‌ها در ناحیه رودکی را بر اساس کدکس آداب خدمت دولتی مجازات کرد. این آژانس به حکومت ناحیه رودکی پیشنهاد نموده است تا او را از مقامش سبکدوش کنند. یک منبع از آژانس خدمت دولتی روز 23 فوریه به رادیو آزادی گفت که خولداروف کدکس آداب خدمتچی دولتی را دغل و ویران نمود. نواری شوکر خولداروف ماه اکتبر به شبکه‌های اجتماعی را یافت که نمازگزاران یکی از مسجد را حقارت میداد. او ادعا داشت که این مسجد غیر قانونی است و ساکنان با وجود من بودن در آن نماز میگذارند. طبق قرار شهرداری دوشنبه باید شروع از امروز راهگیری نقلیات‌های جمعیتی در پایتخت بالا میرفت، ولی بعداً در شهرداری گفتند که بنابر مشکلات قرار مذکور یک هفته بعد عملی خواهد شد و تا آن دم مسافربرها باید بر اساس نرخنامه کهنه فعالیت کنند. اما طبق مشاهده همکاران ما بعضی از راننده‌ها الکی نرخ راهگیری را بالا بردند. گزارش برای دوسوفی در همین باره است. шаҳрдории душанбе қарори боло бурдани қимати роҳгирои нақлиёти ҷамъиятиро то аввали моҳи марти соли ҷорӣ ба таъхир андохтааст. то бартараф кардани камбудии ҷои дошта воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар шабакаи хастарои мусофиркашони шаҳри душанбе бо тарифҳои кӯна амал бояд намоянд.
бар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 19 феврали соли ҷорӣ қимати роҳгиро барои троллейбус 1 сомонӣ, автобусҳо 1 сомониву 20 дирам, микроавтобусҳо 1 сомониву 60 дирам муқаррар шудааст. қаблан қимати роҳгирои троллейбусҳо 70 дирам, автобусҳо 80 дирам ва микроавтобусҳо то нимароҳ 1 сомонӣ ва то интиҳои роҳ 1 сомониву 60 дирам буд. аммо теъдоде аз мусофирбарҳо аллакай аз рӯи нархномаҳои нав мусофиркашонӣ доранд. ҳоз як сомон штага як ҷанҷол бисёр чиз кардем. Васай нақлиёт. Қимат чидаги мегофт. Мира мо ай пеш хона каде ҷа фармона қонуна мо муфт қонун ман мекне кор мекне. мушкили дигари қиматҳои муқарраршудаи роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ дар пардохти бақия гуфта мешавад, ки дар аксар маврид боиси баҳси миёни ронандагон ва мусофирон мешудааст. постоянно танга гирифтан накурда сдачи додан дар курай. Танга наметунем ёфта. ҳамин чанд ҷо мегардем дина банк рафтем, банк дад мега неста. ҳавай қин айда танга ёфтан қин. ҳамин ё ки ясм кунаша ё ки дусм кунаша. ҳамин солярка сӯзишвори қимат. 1 литраш 7 сомон. сокинон низ аз тартиби нави пардохти роҳгиро ва боло бурдани қимати роҳгиро истиқбол намекунанд, зеро ба қавли бархи онҳо нисфи маоши моҳонаашон харҷи роҳгиро хоҳад шуд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. фаъолияти маркази пуштибонии занҳо дар ноҳияи рашт ки соли пеш таъсис ёфта буд ба садҳо бонувони ин минтақаи дурдасти кӯҳистонӣ касб омӯхт та онҳо битавонанд аз ҳуқуқҳои худ ҳимоят кунанд. наздики 7000 зани дигар низ аз ин минтақаи умдатан мардсолор тариқи ҳамин марказ аз кӯмакҳои тиббӣ бархурдор шуданд. масъулини марказ мегӯянд ҳадафи онҳо пеш аз ҳама аз буҳрони иҷтимоӣ ва равонӣ берун кардани занони ноҳияи рашт ва ҳидояти онҳо ба зиндагии созанда است. جزئیات بیشتر از شادمانیت. марворид саидова мехост табиб шавад, вале баъди хатми мактаби миёна мисли аксар духтарони водии рашт хонашин шуд. боз шудани маркази омӯзиши курсҳои кӯтоҳмуддати дузандагӣ боис шуд ки барои худ манбаи даромад пайдо кунад. ҳоло бо наздик шудани баҳор барои духтани либосҳои наврӯзӣ фармоиши зиёде гирифтааст. یاد گرفتیم دوختیم و 3 ماه کورس تیار کردیم. ما هم زنای بیکارچی خانشین یاد گرفتیم دختان دیجا حسابی مرد و جوان دختران زنانی مرکزی ناحیه رشت با دخترای هستن که در خونه دوزندگی جایست و اقتصادیان. در برابر مروارید حدودی 1000 بانوی دیگر اساساً آنهایی که از شوهرهایشان جدا شدند در این مرکز کسب دوزندگی آموختند. در ناحیه رشت که مثل اکثر منطقه های کوهی جای کاری کافی ندارد، این بانوان توانستند برای پیشبرد زندگی در خانه هم جای کار پیدا کنند. باینده سالات هستند باید که قریب 12,500 وای دونا وای کنیم تیار کنیم برای مکتبیان. ناحیه 12,500 خب 8,000 همین در شهرک جاب کرده میشد. همین کارخونه که این دخترها بازی بای میکنن کار میکنن. همین آینده همین رو باید تیار کنن تا 25 آگوست تیار شد و بسپاری میشه. در مرکز ذخیروی زنهای غرم که با مساعدت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده است، در برابر دوره‌های بازآموزی همچنین مشورت‌های حقوقی و طبی رایگان داده می‌شود. با گفته رهبر این مرکز، بانوان ناحیه اساساً در پی مناقشه‌های عائلوی و ستانیدن علیم پولی به آنها مراجعت می‌کنند. ولی حالت‌های نیز بوده است که در پی شکایت نوخانه‌داران یا خویشاوندانشان متخصصان توانستند از هم جداشوی 50 جفت عائله‌های جوان را جلوگیری کنند. با پسیخولوگ همین سال فقط همین سال 2017 149 نفر
ҳамагӣ муроҷиат кардагӣ ҳастанд ки 25 нафари ино гирифтори хушунати оилавӣ ҳастанд. бисёр ҳамин чӣ мегӯянд оилавайроншавӣ оиди ҳамин як гапи ночиз, як нофаҳмогии ночиз мешавад ва ҳамин байни ҳамун оила нофаҳмогӣ мешавад ва оила қариб ки ҷудо мешавад ва мо ҳамин хел команда шуда рафта ба онҳо мефаҳмонем. ба гуфтаи раҳбари маркази захиравии занҳои ғарм, дар пайи фаъолияти ин марказ занону духтарони ҷавони минтақа ба таҳсил алоқаманд гардиданд ва ба донишгоҳҳои кишвар рӯ оварданд. аз ҷумла 8 нафар аз хатмкардаҳои ин марказ ба донишгоҳҳои кишвар дохил шудаанд. дар ҳоле ки гуфта мешавад солҳои пеш духтарон пас аз хатми синфи нуҳум таҳсилро тарк мекарданд ва хонашин мешуданд ва ё зуд ба шавҳар мебаромаданд. шодмонятим, искандари фирӯз, рашт, озодӣ. барномаи хабариро идома медиҳем. муниса ризоева, як овозхони маъшҳури ӯзбек, ба силсилаи консертҳояш дар русия муҳоҷирон ва чеҳраҳои шинохтаи кишварашро даъват кард. вале дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълони барномаи ҳунарӣ баҳси гармеро ба вуҷуд овард, зеро ин овозхон блогери дуҷинса ва ё худ трансгендери ӯзбек жасминро низ ба тамошои консерташ даъват карда буд. ҳамкорони мо аз бахши ӯзбекии радиои озодӣ ҷараёни ин моҷароро пайгирӣ карданд. барои ман ҳурмати шумо дар кор нест. агар мо чун мухлис мунисаро дастгирӣ кунем, шӯҳрати ӯ бештар мешавад. агар дастгирӣ накунем, карьераи ӯ поён меёбад. агар барои ман аз ман рӯй гардондан бошад, вай мухлис не, вай душман аст. ман ӯро ҳамчун душман қабул мекунам. консертҳои муниса ризоева овозхони ӯзбак дар амрико ва шаҳрҳои санкт петербургу москави русия аз ҷониби мухлисонаш хеле хуб қабул шуд. барои тамошои барномаи ҳунарии ӯ садҳо муҳоҷир омад. дар байни онҳо шоҳҷаҳон эргашев, як мужзани маъруфе ки ҳеҷ гоҳ мағлуб нашудааст, ва блогери дуҷинса жасмин низ буданд. як суҳбати мустақими интернетии жасмин бо муниса қабл аз консерт дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои зиёдеро барпо кард. Келин, бокира болайли? Бокира аёлlar болайли? Келин. баъди ин баъзе блогерҳо ба бойкот кардани консерти муниса даъват намуданд. консертро то ҳадди аксар бояд бойкот кунем, барои он ки муниса ризоева як зани ҳамҷинсгароро аз шумо болотар медонанд. ман ҳамчун ҳама инсон ҳастам. ин шахс ба ман хеле кӯмак кард. ӯ ситора аст, ман бошам як дуҷинсаи оддӣ. агар муниса бар ин овозхонҳо афроди дуҷинсаро дастгирӣ кунанд, фардо ҷавонони мо ба ин афрод шояд тақлид хоҳанд кард. ҳаёти ҳар кас дар дасти худаш аст. ҳар кас метавонад аз рӯи хости худ зиндагӣ кунад. ман жасминро эҳтиром мекунам. жасмин мухлиси ман аст ва ман ӯро ҳурмат мекунам. ман ба консерт ба хотири дидани овозхони маҳбуби худам рафтам. онҳое ки маро хуб мешиносанд медонанд ки ман зани аврупоишуда ва озодидӯст ҳастам. барои ҳамин аксарият маро дарк намекунанд. дар ин ҷо ягон маҳдудият нест ку. барои мо суҳбат кардан гуноҳ бошад, пас дар ин дунё чӣ хел зиндагӣ кунем? ман интизор набудам ки баҳс то ба ин ҷо мекашад. жасмини дуҷинса солҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳазорҳо тарафдор пайдо кардааст. баъди он ки суҳбати ман дар радиои озодӣ пахш шуд, аксарият аз кунҷкобӣ бо ман дар инстаграм дӯст шуданд. ҳамаи 35 000 аъзои саҳифаи ман дар инстаграм бо ман муносибати хуб доранд. дар ҷомеаи суннатии осиёи марказӣ зиндагии ҳамҷинсгароҳо аз қабили масоили ҳассос аст. ин гурӯҳ одамон мавриди шиканҷаву масхара ва истеҳзо қарор мегиранд ва бисёр ҳолатҳое шудааст ки ҷиноят нисбати ақалиятҳои ҷинсӣ дар интернет нашр мешавад.
این چند مطالب مهمی بود که تو این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزارش بیشتر در سامانه آزادی.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. استراحت خوب داشته باشد و تا ملاقات نو در هفته دیگر.